Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarram para alim, para ulama, wabil khusus salirana saya mulja Kiai Haji Munzir Nazir Jundullah minangka penceramah esat malam mangken. Insyaallah beliau ampun dalam perjalanan menuju tempat Kak Dinto, mudah-mudahan iparingi salamet. Sebeten kula amul jaki guru-guru beten kula Kiai Muhammad Nirto Nawawi, semulja Kiai Haji Muhammad Hasim Soleh, Kiai Zahidi Soleh, Kong Langkong Sohibul Bait, sareng sateja keluarga besar Epon Ki Kak Dinto, Kiai Abdul Rahim, para ustadz, para kiai, para guru-guru ngaji, terjukan para ajunan hadirin sesami-sami rahmati sareng Allah Subhanahu wa taala. Pertama beten kaula dalam sambutan dan kaula menyampaikan banyak matur sakalangkong atas sateja kaguyuban kekompakan para ajunan kangkuy mabunga ateh sareng pekeran memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan dan kasih sayang beliau beten kaula sareng para ajunan sampai eceman mangken dalam keadaan aman, damai, kondusif secara signifikan. Walaupun akhir-akhir nikah beda letupan-letupan kecil yang menggoyak kedamaian bangsa Indonesia, namun alhamdulillah ampun lastare. Cuman seterpenting apa-apa dan kula sareng para ajunan setiap tahun Kak Dinto arasa bunga memperingati hari lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama Islam Kak Dinto disiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban akhlakul karimah. Jadi beliau tak banyak ngajak ke masyarakat Mekah sareng Madinah lambek Kak Dinto. Kenapa? Akhlak tor kasabaran sayangkui beliau. Paling sabar Kak Dinto makhluk ingki beliau. Bahkan makhluk paling mulja beliau Kak Dinto limited edition, edisi terbatas. Kagak bisa kalian pas tadek boleh. Contoh kesabaran beliau, suatu saat pasar Madinah Kak Dinto beda orang buta lalake. Setiap hari ini kan ngarep paparenga orang. Namun Kanjeng Nabi sabenare Kak Dinto atulengi orang sebuta Kak Dinto pasar ya Kak Dinto. Benar itu ulang sareng Nabi Muhammad. Tapi ketika itu ulang sebuta Kak Dinto acara eta malolo. Empian manabi ketemu Muhammad separtaje. Muhammad kasak tukang seher, tukang sulap, lecegan, muncandreng kanto, muncandreng gobau, congapan. Benar ini Kak. Sale tulang sang Kanjeng Muhammad, saya kabentan Nabi Muhammad. Tak oning saya buta Kak Dinto, saya tulang ini kan Nabi Muhammad. Tapi beliau kalaban sabar itu ulang kalaban halus, itu ulang sampai kenyang. Suatu saat Kanjeng Nabi Kak Dinto seda sana Pak Are ini kan pas tadi saya tulang romor pas beda datang polis atulang Kak Dinto Kanjeng Sayyidina Abu Bakar agente peran Nabi Muhammad kangku atulang saya buta Kak Dinto pasar. Cuman cara tulangnya beliau Kak Dinto bekasar. Karena apa? Ketika itu ulang saya kadereta ini kan Nabi Muhammad malolo. Tukang seher, tukang sulap, lecegan, congaban. Keng pas tak kerjat saya buta karasa, empian pasera. Mak cara atulengnya mak lain, mak kasar. Dan kula Abu Bakar, bahkan emas saya atuleng kula beriin kasak. Yang dengan kasih sayang lembu itu ulangnya lateni. Beliau ampun seto, pasera beliau Nabi Muhammad. Saya buta deko pas mular, langsung maca syahadat. Padahal ini orang Yahudi Pak, paling becik Kanjeng Nabi. Tapi dengan akhlak
muljana Kanjeng Nabi masuk Islam gara-gara itu ulang sekali. Walaupun orang nikah mencaci maki cak ngocak Kanjeng Nabi, tapi ketika mendengar Nabi Muhammad seda, beliau mular tahu buru tahu si adulang mulai ini kan Nabi Muhammad langsung maca syahadat Pak. Jadi Nabi mengajak umatnya gadin tolamba mengajak ke Islamnya kata kalaban kekerasan, kelembutan, akhlak mulia. Tuh nomor 2, setiap hari beliau mau berangkat ke masjid nikah beda datang ke benar awesuan benih kun awesuan ikut tepe jalan tonga onta ikut tepe batu sampai dunia beliau akili dara gitu. Sampai malaikat Nabi Muhammad empian macam sabar tore mun pet gunung coba kia kawar umat mutian tore coba kia gula punten malaikat umat gula gak dito kita oning napa setiap hari kan itu besu ikut tepe batu jak kocak suatu saat saya ngotep saya abesuan ini kan pas tade de emak mak burun nah tak abesuan tak ngotep tak nguri jalan tong ini atanya kata tangga ke emak songkan Rasulullah. Jadi saya ngotep saya mesuai benar ini kan songkan beliau langsung paleman ngoni korma gandum nyapot saya ngotep nih karena sakit sapot tok assalamualaikum waalaikumsalam tak kerjet saya sakit nih kan bila ya pas Nabi Muhammad sangkana Nabi Muhammad nih kan mau membalas tapi punten empian songkan mentertulia saya engki mular saya sakit nih langsung maca syahadat dari muljana ahlak ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikah gunana panjenengan dan gula memperingati maulid salah satunya iki kadinto nyontoh perilaku beliau napa poli di tengah-tengah masyarakat nikah biasa Pak berdesa merah berdesa biru berdesa neser berdesa bagus saya tak bagus badai saya lebur saya tak lebur biasa nih kan. Situng nomor situng yakin ke Allah satu aja dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kareng sabar Pak. Soal aki bisa membeda orang dolim kambian tu aki bayi. Moga-moga pernah hidayah sareng Allah. Pakun mesowe kampian aya jampian tikel soal aki nyon keadilan kasih basa. Sepenting dan kula sareng majenengan seadu aki salah orang. Soal aki kasih basa minta keadilan. Nikah akhlak Kanjeng Nabi Muhammad nikah gunana dan kula sareng paranjenengan gak dinto memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satunya nyontoh akhlak beliau karena limited edition Mbak nikah goboy cek muljana pas tak boleh beliau juga manusia seperti yang dikatakan dalam Al-Quran kul innama ana basyarum mithlukum pada bermanusia bidana kun sakoni Pak sedikit dan kulit sarang panjenengan nikah sarang Kanjeng Muhammad sedikit pun bidana cara kerjaan Nabi Muhammad kak dinto sedikit makan mani dan kulit benpian sedikit makan mana Nabi Muhammad kak dinto sakoni ada keng mari dan kulit sarang panjenengan sakoni ada kadia dan kulit kak dinto benih sakoni ada kulit nikah karena apa sakoni ada ahlan wa sahlan kiai nyereng. Ketika niki ngereng kalaban memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga bedan kula sareng para ajunan kenging pertolongan kenging sahabat dari beliau fid dini wad dunya wal akhirah. Sekapeng 2 kadinto gelek pajat pabek lanjeng bun karena kiai ki belum rabu dadi kula cari tasakoni saporana bukan niat menggurui cuman kula menyampaikan literasi yang pernah dan kula baca. Jadi nyaun sapora moga-moga bermanfaat dek sadayana. Saterusipun dan kula sebagai pimpinan Itisa manabi selama mimpin ajunan arang sareng ajunan membangun Tisa Lobuk beda kesalahan kata sayan nyaun sapora sesumi bedes epon karena dan kula gak dinto benih malaikat Pak manusia biasa malaikat tak pernah salah setan tak pernah bener manusia bisa salah bisa bener ngereng selaku manusia dan kulisan parajunan saling gentemai ngak ngereng jangan merasa abek nikah paling pinter paling bener paling baik ampun sombong nikahnya mana termasuk dan kula menabi beda salah paling aki karena kula manusia biasa punya keterbatasan tak bagus tak saya mau tak kalaban nasihat dari parajunan saja. Saya terakhir saya dinto bisaos sambutan dan kula karena beliau ampun Rabu manabi beda kesalahan kalau poten dan kula nyuwun sapora wabillahi taufik wal hidayah wal inayah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir, alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil basyirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi ahlil jiddi fi ta'ati wat tashmir. Amma ba'du, masyayikhanal uzama, ulama'anal kurama, asatidhanal hukama, zumala'anar ruhama. Sekawanang alim soce tengki putih aji larang kapi muncung, para kiai, para guru ngaji terbenga sepo se agung, kong langkong songkem sempebekte abdina aturaki dek seteje kiai pengasepo juken ruguru sasembeen beten kaula ajunan setejena selaki sekuk abdina nyebut asma agung epon bengse benga setentona tak ngorangi rasa songkem sempebekte abdina dek setejena. Matta'anallahu bituli hayatihim wastiqamati khidmatihim. Songkam sempebekte kaatur dek sateje pamerte sakte panyampung ase pangraksa magersare kong langkong patenggi tisa lobuk sareng sateje kornan bele karape pemerintahan epon sefa insyaallah ampun antetiaki kak dinto tisa blerek kelare trebung manyang beres mare tedung nyaman songkem jemper panggelian kaator da ashabat dakwah al-azimah, keluarga besar Musalla Nurul Iman Kampung Ompul Taroken Tisa Lobuk Beluto Pakotan Songenep a'azzakumullah. Seteje tantaretan Al-Banjari kung bungso semalar muka kalaban tempeng-tempeng solawat tombu nyelpi dalam dada mahabbah sesa kelangkong raja dak Rasulullah semulja kantos beten kaula panjenengan seteje laku ya akhirat iya kuwa minangka umat kenging syafaat kong langkong eka polong eswarga. Seteje ajunan tantaretan turvele sapengsa saagama sepo teranum arusyadakumullah. Apiter rasa seneng nyelpik kubut dalam dada marancak popos kacumam peren sebeda katia angin kateke ngerik sampan katengah sakere. Maka nikmat epon Gusti Allah arontong tak kaitong beles epon epe tak katampe paparing epon katabur lepur. Pramila dari kak dinto enggale veten kaula ajunan seteja lombir bibir muja muji tur adzikir dak Gusti Allah si Maha Qadir
atas nikmat epon sekatunung lir kumilir. Alhamdulillah ang lebatila cir loros cicir nak rahmat nikmat tortomita karsa epon beten kaula ajunan sateja kenging eti dari Gusti Allah Rabbul Izzati kaangkui aki pangki tor alengki kalaben niat ngaji dalam lampa maulid Nabi. Maka abe rasa tak sekup arantep totor besa sesekalangkong mako besa ngacum okara sesa okora ngangki kalemat setomos karamat angin saperis pangesto solawat torjuken salam dek nepi karamat pos raja je alam kiamat kentongan ate seteje umat Guste Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Guste semukte mata rentam esena ate Guste semiara tor merte kalaben pangisto ate seterus abukte dunya kantos akhirat budiare. Sateja ajunan tantaretan torvele sabangsa saagama sepotor anum arusyadakumullah Rasulullah Kak Dinto sampurna katetienna mulje pengasepona genteng salerana juken agung tata kramana. Maka pantas menabi Rasulullah Kak Dinto disebut Sayyidul Kaunain Asyrafus Thaqalain. Tak betalebet menabi Rasulullah sebut Sayyidul Anbiya Asfal Asfiya. Tapi ani atom pangketon manabi peten kaula ajunan sateja posang eterakna bingung elekena tak mangki pasera seeterua pasera seecontoa Guste Kanjeng Nabi Muhammad Kak Dinto pantuman sesakalangkong karamat mungku sateja umat edelem saben saat kantos are kiamat tak pada ben pak camat ngiding mat. Tapi sayang ongku sayang kemajuan teknologi ampun banyak nganyuk lalampana Kanjeng Nabi ngiring bukti aki lastari maghrib mesti ngaji au beka nongkrong dengan free wifi engki lastari asolat mesti awirid au beka main android tengah malam mesti nama banyak istighfar au beka main gitar siang malam mestena mabenya acer mak lepenter au beka amain free fire bebiasana bekalangker pecing au beka amain mobile legend leh tengah malam mestena tahajud au beka gut margut nengigut sambil muka YouTube dan Facebook status takar ngebuk siang malam tak andek tobuk ambui buk mestena atemu kanca aulok salam au beka selamat malam apang kikuru mestena toron au beka micek klakson sambil elerek nengi sepion beh iya tore akselerasi teknologi terus akili tapi lalampana Kanjeng Nabi cek sampai tinggal lagi mana bila lampana Kanjeng Nabi ampun tak eken dei bukti aki kau dientak kira nyampurna aki tanggi bukti cuman manggenna banyak kalampi pun tak sau korban betenna apa keng tak mendeng kaina apa keng lopot sekotenna kau lo tak aning jukenna kadang itengale bauna kadang itengale bagian dadana mun tak adekna budina mun tak atas sababena lebur romasana padahal tak lebur parana iya maklum artis teruanna engki bede kalampi ni kan tupi sateja keng kalampi na cek ketat le kasang ku capuk rebere melempung atas bebe ongku na kalampi na cek seret maklum artis seetende malah bede sesangat ani ke amtina bede kalampi ngipir ke bebena keng abuka bagian dadana sece anina Kak Dinto tak ada panyekana njok cekak ke apana
Obuk sekal pokal suruh ngaji kal manakal jereng obuk cuman mangken dicat warna-warni laksana pelangi kadang pirang kadang ebing persis kemucing lebih tak ijepole bedemu dila obuk kangen kacer tada sakale cuma tengahan si akare ciling bi iten gula apa cetak re marena pada nyiur kare saya cir sepeda beres cuma yang akhir cuman cetak imudil nyior tanda tepes iman tata krama mulai ancor maka cuman benih cuma tak belik tapi nyungsang banyak orang mati mantelik karena odik na posang bukte sabenare benih asolawat ka kuste tapi colok na amunyi kala ben anyanyi seeka nyanyi tak jelas esena juga tak jelas kunana contohna kan pernah beda laguna woyo 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 cintaku woyo woyo apa woyo woyo jadi mak bikin semangat loyo beda jelas esena king tak jelas kunana contohna benih cutu bulan tika tak cutu mun tak cutu nyare lain dunia tak selebar daun kelor tak ada lobuk nyari kakolor tambah lagu mangkenan pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni malam makarena pang marenta ekeloni Adela maka cuman benih cuma tak belik tapi nyonglet akala manusia benih cuma alik belik tapi tambah ruwet bukti compo abtina kepora kacamatena kepora timur di sana di kodik kampungna keng nyon sapora abtina kalau pai ka RT-na bedereng laki numpak sepeda na sambingan tel binina tengah intanya aki antara de emma beuna cak na antara ngarek ka sabena oleh na ngarek sakeruncu sabe iya deuna sakeruncu sabe ibu dienna bini nak kentel tujuk ka pangkonna merenges abosanna bila depak kacilen sarana acuk pelicuk banyak betona tak rengucak lagi na ke bini na lek sengak repena lebih iman ke repena itimbang ke bini na beres kak ya mangkana ting ingkir-pikir kiai kalangka sampai wak sampai repena engare aki wak sampai repena etrakiaki wak sampai calat tongai kau taki marai di mabade kiai calat tongai kau taki jarang kau tibe ngeri setaja ajunan tantare tantor vele sapengsa saagama sepotor anum arusyadakumullah maka dalam qasidah burdah Asy-Syaikh Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri rahimahullah ka'din tu'ada buaki wa rawadathul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami artaipun Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab gunung-gunung setengki kak disak pernah mata bertetiak emas kapi tapi tak pernah ikan dei sareng Gusti Kanjeng Nabi artinya apa Rasulullah tak panangkung patabari sa gunung emas berlian tapi Rasulullah Kanjeng Nabi seangkung benih manusia setamak ketunyaan Rasulullah tak lebur kapese tapi lebur afekte de maha ase tak lebur ka arta tak lebur ka emas salaka tak lebur ka compok mandereng tapi lebur apareng mana bibeten kau la ajunan seteja kan tak usah patabari sa gunung emas gendengale kuning ngaredep kapuru sitorona dari sepeda kasangku emas mari na tepak kaparatena rokok teti nafsu katunyana beten kula ajunan sateja malempung bungkol raja dalam dada aba aroma sa tak pantas odik misken tapi bila soki ampo cerek ben keken aba aroma sa tak pantas odik nyang sara bila soki cerek sara beda tada saya kemau orang agak maka Rasulullah kalaban atena secening pangkelianna sepening padeng dak muljan akhirat tak kate poda inana tunya
Peten kaulah ajunan setuju budak ate kala bendeka kita ate kala bentama kotor ate kala bentulul amal buta dek muljen akhirat kate poda ini natunya. Pernah setong beto Nabiullah Isa kadin tu alo mampah tantunya setong engkun beda kuburan tuah sarang Nabiullah Isa tendang sambil adebu sapanika ya sahibah hadzal qabri kum biiznillah hei mayit sebeda nang area kubur ceke kakeh kalaben etina Gusti Allah maka kalaben iradah cuken kudrah epon Gusti Allah kuburan kadin tu api yak teti dua jaga setong orang laki akebes obukna karena budak kalaben tanah pas matur dek kanjeng nabina ya ruhallah malladzi arattabi fa inni laqaimun fil hisabi mundu sab'ina sana ya ruhallah pona pas ajun kasokani dari abdina cek ring abdina tepat na mancing idil hisab epon Gusti Allah kabit petong polo tahun wa makana amaluka fid dunya apa amalaka ke enele kena itunya abdina tukang sarena kaju saben are nyare kaju nedederen sehalal asodakoh ka fakir miskin what tukang sarena kaju saben are nyare kaju ada ere sehalal asodakoh ka fakir miskin maki hisap sampai petong puluh tahun what even with you ada apa denganmu mantan mayit kene katungeng Guste abdina dimin pernah alako ka orang ngangku aki kajuna di setong kenengan ka kenengan selain tengah jalan abdina selgeten karena selgeten abdina metek kajuna orang sebeda neng soonan sakater sakoncon lenteh masa ajunan mun selgeten ngalak sakebak ya kurso ngaki kaki kina ya obus ben kuse-kusena sakater sakoncona lente sampuna kak dinto sarang abdina buang ka pengkiri jalan nah tak apa beli ka tompuan nah sebeda nengi soonan nah kak dinto sehisap sampai petong polo tahun sakoncona lente hisap petong polo tahun mun pesena negara pak kemet tadak sakale jutaan tahun pan cocok jangan pantas menabi Rasulullah pata beri sakun emas tak kasokan karena dunya hisab ambid paretongan rempit tak masuk sepeda motor abid apa boleh oleh ngeredit ya saja nabid maka dunya si halal hisab petobuk dunya si haram seksa nai babuk tepuk tapi je ring dunya dengki cocok ben nafsoda dari osoma onta sampai osoma Toyota dari osoma Cilen Soko sampai osoma Pajero dari barak ke timur dari barak sampai ke timur dunya ketika anggaan antara setong ke setong pernah setong tempo dan kau lega compok bambu sampai juk toju cek 8 menit kak dan gula muka internet browsing beda berita bedereng soki wesena water closet epon pangapura patamanco enna kak argena 1,5 miliar beuh crazy dan gole compo andi cuken merek ke ina terus belum bolo wira kak arek bedereng soki WC nama lolo 1,5 miliar mak larang karena WC na kadetin ri emas belu belas karat padahal ipamongan barang selebih karat boleh angkana kadang mangken bu ebok tengki geleng pada nafil kebecak tak kerdepak ke kelebunga bila pun tayang kak lengan yu iku can beri ke cubere yu tak nyeper yu karongsang yu mangken kan oso malajengan makin lengan lomok dadi orang surah benta belengan ada iya laot kancana ngetelak emas cek banyak na paleman ke compok na abel lega lagena buksit tiga iku nyon sepora mik beda asma sesami gak dinto unsur kebetulan hanya fiktif belaka buksit tiga arapa buksit tina masa banyak kak depak 45 kilo kita depak kak depak sebitak 5 kilo kita depak kak mun tak depak sebitak 5 kilo lekak lek benyan masa kakek bemasih kamah hari ya mas duruh mana
sabitek 5 kilo meriatim pengipusyan do selakean selok pada nataal luncing 1,5 juta aleng kereva kelengan bila acara tangga geruduk tungging merakotu kok nengali mosang malam macam lendai sia matau selok aleman muning ngabetan kau anjunan seteja Nabiullah Ibrahim kak dinto ngobu patek jumlana 12.000 patek 12.000 anjing pemburu amazing selebih amazing boleh saben-saben patek sareng Nabiullah Ibrahim elong kalongi emas tapa cece umat matur umat dek Nabi Ibrahim sekaramat Guste ajunan mubai abu jareng patek elong kalongi emas mak tak pareng ngaki ke orang ompul bisaos maka Nabiullah Ibrahim ada bu tak langkung pareng ngaki ibu-ibu mak le tak tenara terasa gelu wak laki nata biru Nabiullah Ibrahim ada bu tunya najis sepantas ngangku tunya senajis engki kak dinto patek senajis ngageli replay tunya najis sepantas ngangku tunya senajis engki kak dinto patek senajis jadi cuman lambak ki emasana Nabiullah Ibrahim sing ngangku emas nih patek jadi mana bi makin banyak sing ngangku emas arwah benitin gula sing ngoceng mangkana lastare pangajianna tantu kecompokna kalak emas secek benyakna palepu ke bedena jual boleh ke togona pas onceng tatanggana bila amolot ngonceng abdina yanto sa oncenganna punten tak larang gak kenjek de muda geluk ampo de teng telat mangkana beg telat purul mangkana badadu anak kanjeng Nabi saya sangat kalonta tapi kak dinto ampun banyak ikalopa sareng sateja umat tah ponapa du ana ngereng abtina se macaah ajunan norok bunte enggi Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wahsyurni fi zumratil masakin neka artena bila oneng ka artena tadi burungan enggak mari doa lah buru ayo iblan artena ya Allah paudi laib abdina Guste ada burungan masa bener doa tak amin dah iya mun doa ni amin benih tak amin ya Allah pamate laib abdina Guste giring abdina sareng orang-orang laib Guste tore juru-jujuran juru-jujuran tinggula sareng ajunan kan to tada vidana sepita karo atas beubeuna abtina bade atas ajunan bade bebe mun urusan para tuna pada tak pangki nggih tore juru-jujuran mangken mun amolot bengal ni tedu ana nabi sipuro adu laib mun gula billahi tak bengal ka are mun katare ma barzeko ka satia usuma gabay beda grup cengkal saumur beda grup reng-mereng tangkung insyaallah sekejap ki bakal gentang pahadu alai pas katare mah apa aja tapi pak bapak ajunan setajana bisa aja cel-cel dekik ngatengah malam mah abungu dari sarena mudut duduk ke jedingnya salat sunnah 3 rakaat 5 rakaat 7 rakaat 9 rakaat 11 rakaat salat witir angkat tanang duka laja paloros sareng dede atau raki seteja hajat de Gusti Allah se maha mulja ya Allah paudi laib abdina Guste pamate laib abdina Guste kiring abdina sareng orang-orang laib Guste pas kiba asaren Pak insyaallah galakud lastare salat sepuna niku rokok pun kari bedena minta kopi ka sebini pun tak ada kulena berarti katare doa se malemah keng pas ngucak binina mangkana muna doa jak jalap capen jolokna bila tak ada rokok nak kan ketepen mantana aba pasera se tak libur ka tunya tangki pasera se tak libur ka vese nak kanak kenek libur ka vese se raja apa boleh orang laki libur ka vese orang bini juga libur ka vese mak takar ajunan se tak libur ka vese cek si acerama satia tepak nanya re vese mangkana panitia pangarte
cek kalau pae bila acara malah stare sing kalau pae opae punten gajah nggih cek pamasok ke ate balik pamasok ke amplop lemangkana kanjeng Nabi adebu ihdzarud dunya fa innaha asharu min harut wa marut ngastete ngadepi dunya karena dunya kak dinto sehera lebih bebeja etempeng sehera Harut ben Marut dunya bernama palang Korun sapopona Nabi Musa dunya bernama palang Tha'labah ibn Atib al-Ansari sahabat epon Rasulillah dunya bernama palang santrena Nabiullah Isa leh beten kula sareng ajunan seteja beni sapopona Nabi Musa beni sahabat epon Rasulillah beni santrena Nabi Isa mikbur malebur katunya palang atau empang calaka tak kening pelang tak kening patepak betengki pak mangkana setong bakto Nabiullah Isa gak dinto Allah mampa sareng santre apa tak telok roti jaring ada conton apa kula bingung mun tak ada conton afekta telok roti tantuk ngi setong songai Nabiullah Isa kak dinto kentil maka luar telok roti setong ede ertibi setong paring ngaki ka santre setong sabe setiin santre leh Nabiullah Isa toron ka songai mudut wudu lastari awudu alhamdulillah roti sekare setong kemet ipariksa nih sareng Nabiullah Isa ka santre de emma roti jom baca tadek Gusti Bapak nak tak ada, mulai tun kau lalu kau gak dintu baca tak ada, gak dintu ada roti sekali Gusti. Baca tak ada, engke. Baca mulai kau meja kita tak ada roti ni Gusti. Karo aing malolo ben ette Gusti. Bayo, cari tanah gak? Cari tanah. Apa beda orang sentar denja sayang kena ngalak tang roti pun tak ada Gusti. King demah, abdi nak tak ngau ningi Gusti. Oh iya, tina je ngaku. Ayo terus aja jalan. Akhirnya Nabiullah Isa alo mampa boleh pakun sarang santre pas tangtuk ning setong songai pole saya tak bisa etrak aing amar kecek dilemah maka Nabiullah Isa matur ga santre cong nekuk katang lengan ayo ngebri atas sana songai nyepsap Nabiullah Isa sarang santre persis angling dharma ban suliwa leh entas dari songai Nabiullah Isa adebu sakalian beuk nepateng ka mukjizat Gusti Allah ayo ngako de matang roti bah roti boleh abdi na tak oning Gusti oh iya tina jak ngaku ayo terus saja jalan akhirnya Nabiullah Isa alo mampa boleh pakun sareng santre pas dopak ke alas akhirnya Nabiullah Isa ke ento lapar tak lapar ada remah cek puru tojuk langsung ipa ceramah iya lapar pak Nabi Isa ada cerita Nabi Isa karena lapar pas ngulati bilung oning bilung tinggi pangapora nyuna sapora abdi orang kepora tormatora bilung gak dintoki ben halal berarti mana Nabieder halal diperjualbelikan juga halal kayak itu bilung pite bi museng gak mun museng rek ben haram berartieder haram diperjualbelikan juga haram tapi makin museng gerus dan gula andik kompolan kawasan tang petang enalekana ten kula mangkata ka lokasi sinang ke tengah jalan atau muben jamaah nyorsor kekel tekel tanya akibi ten gula bah badan apa museng ge bah kompolan tinggal ajunan ka adapti neki matoto ke museng ina leka belum neki ben museng dia ina depak ke lokasi oleh 5 menit mulang saya nyecer gila mika museng roburu datang langsung ibreng akibi dan gula museng ni kekiban haram berarti edar haram diperjualbelikan juga haram saya mika museng gila nyaut mantel 100 ke tare ebel nabi dan gula cek ni kebeda carana sopaja halal ketipun apa caranya ke sampian andik museng akaper kasih nangkeun museng ku andik museng ya Roma ongkuan raja bi kake ya beni museng nyamun raja ben kake cuwele enje tak cuwele mun tak cuwele mari nek seprana make tak cuwele beni pas bebas biaya
Beking dek remah minta ongkos samike berempah 300. Betaring pada tak pada angkat te hakikat te pada BMT cek sak kasak BMT ningi BMT ni kata ada bunga tak ada sebeda ujroh tak ada buduk na sebeda jaza kini kan nyama berak hakikat tu pada cek sak kasak becek reng fikir ni katong ke loh hukum arokok kak beda santri atanya hukum arokok ke lemak mak ko se lemak hukum ke ginga gede ke fikir baca rokok kadang haram kasampa ka orang semun arokok tu tipe bejo nah berarti haram rokok kadang sunat kapasera ka orang sekala ben arokok andi semangat sunat kadang rokok ni ka makro kapasera ka orang semun arokok maka tonduan roh melesuan tak pati kencang alako aro makro beda rokok ni ka hukum wajib kapasera ka orang si ampung ngucak anguk tak ngakan itempeng tak rokok jadi wajib dia kan wajib beda rokok ni ka hukum memubah kapasera kapasir abisau si arokok tak arokok ria pada boy kini kefikir ketika ro irset boleh lah irset boleh tak boleh irset boleh mubah jangan mangkana ajunan mana bingamal dalam kau dian resa arena cek ngangkui fikih malolo njok ongguan dia enggak tore contohnya enggak nikah pancenengan ambun ngi pengkir embong ede jenah pancenengan juk toju cek pendet boleh lah njek tak nyetuh njek tak mampu moro-moro beda taksi ambu atanya si supir demaga kata lapung bayuk menurut bayuk menika berenga oh engke pancenengan depak ka kerebeto eta lapung panjenengan turun dari mobil was motor kalangkung ya kak ya kok bila temu nur boleh bemajar kak panjenengan motor saporan aja engkok gelek berak juk tojuk pengkir lorong mak iya cok marah engkok tak mampu engkok tak nyetup berarti engkok tak andi akad ben kang kui majer kini ketepak ka fikih ben nguti amal laki muntai pangarai mun pir supir sampean panjenengan mios ke pasar ngereng keluarga nah belanja karena belanja kita lastare panjenengan ngantos neng pangkas rambut ngampung tojo kalau resan ada renga cokor keluar tukang cokor lek bu ayu ni cokor pung gembok kira isapo teng isapo tanya ki mau dinapa lek Cristiano Ronaldo cokor lastare cokorana ibuka sapokna ikebus karena obukna abereng ben keluargana lastare dari belenjana pancing matur ka tukang cokor kalangkong ya kak kok bila kempak ambelia boleh boh majer lek saporan yang kok gila berak ngampung tojuk mai cokor marah engkok tak ngujak cokor kaki king mataber ka sing kok cokor engkok tak diangkat ben kang kui majer kene kata pak kafiki king nguti amal laki muntai kunteng ben ler sampean lemangkan adan gula mator sampurnai fikina kalaben tata kramana supaya ibadana paju cek larang abelika bilung ada gara-gara bilung dia ngulati bilung itu ting san bilung isa bilung jangan sepora mi loros ka oreng iki saporana da memang kok tuting ada cek orang pesak bi oreng mun dasak beda bilung ngaper ya kak kengki tinik tengkel nyon sapora pasap per jabok tuting bilung come here come here nyanter bilung sampelih bilung pangkeng bilung deur bilung kadui sareng santre leh teking bilung kak dinto kare saparo itu ting sareng Nabiullah Isa bilung kumbi idznillah cekebaan kalaban etina Gusti Allah maka bilung gak dinto joko pas buru boleh sesantri aloncat hebat beni limbat tapi mukjizat
Maka Nabiullah Isa ada budu kale bek nafateng ke mukjizat Gusti Allah. Ayo ngako dek matang roti. Bah, roti boleh. Tinggal urusan roti je urus-urus boleh. Perak setong roti. Oh iya, tin aja ngako. Ayo terus saja jalan. Akhirnya Nabiullah Isa gak dinto alo mamba boleh. Pas tantu ni setong giri sereng, pas numpuk pasir sebanyak-banyak. Nalekana pasir kak dinto atompok cek banyak. Nah, khitab sareng Nabiullah Isa kuni dhahaban. Tetia kakek emas maka bim salabim abrakadabra twing. Langsung detik emas. Nalekana pun detik emas, pas bagi detik telo tompok, satompok. Atanya si santri, mbak bagi telok Gusti, nang ada tu umar ya. Setong din sengkok, satompok din kakek, satompok na bagi ga sing ngicok roti, abdi na sing ngicok Gusti. Beremah gara-gara lebur katunyana beda santri bengal lecehkan nabi. Nah ani ga santri lambe apa boleh santri setia tahun yang semator deti lambe gento beda santri kona madullah asmakna estona Muhammad Abdullah kengla sebut madullah cek reng mangken ni kan nyama cek lanceng tapi seiolok pakundak pandak genik pada nari ose mundir nazir jundullah de beda nabi leolok ya mundir ji bekon pada ben mangken Susilo Bambang Yudhoyono deti Julia Perez, Dewi Persik, Bunga Citra Lestari, mak ciapan lagi. Edim masih ngaji kumbung sore. Lihat masuk ni ke Mundir Nadir Jundullah MNG, keren, aleng keren bajaran. Lu lamba beda santri kona. Madullah asmakna ngandung binina nalekana depa kabulan kalahiranna ekibeh dak ka puskesmas semak nengiti sana pas mater bu bidan Pak Mat engki bu bidan pancingan rajina kotu operasi apa bu bidan pinggul sempit sapun apa biaya bu bidan paling punten 10 juta mun pocur mun palang 10 juta elang nyabe melayang nyap cap aing mata nama dula abe CPP ne ya Allah Gusti kak di maaftina oleh PC 10 juta cak reng aptina acara maka buluto tak kira oleh 10 juta cak nama dula kerama atur Pak Madullah ke bu bidan jender giba bini ten gula kangkui operasi ten gulanya bisa ke kurung ngaci cak bit abit Pak Mat mana bit telat fatal nyampe tarwanna sae sarang Pak Madullah nyabis ka telema kurung ngaci na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kakimat. Abtina ge 7 jong. Engki ge 7. Ino meng boten jong. Engki ge. Sapora tada kopi namat. Sebede berak cei mat debu na kiai punten abdi na pacet kencing manis kan to kiai sapora bagi sapora cek ring tada ongku ba derem mamat alhamdulillah kiai bini ngandung kiai bah mak ngandung mat capok gempa malun Jumat kan to kiai berkekuatan 8,9 skala Richter kan to kiai kujur berlencak-lencak ke kiai pas kiai ada bu iya engko agem pagi aja betian terus nabi ini nasi ngandung zatnya beda dima puskesmas kiai mak eki bega puskesmas dong caipon kutu operasi kiai apa pertimbangan medis bina na kakek kutu operasi pinggul sempit kiai sengkok mari mas saya ngak lambak mun nyari bini saya ngak nyari saya pinggul lebar bila ngak ria kata tina siapa saya panggul tinggal jak pinggul-pinggul kiai nasi sudah menjadi bubur terus berempa biasa eventa jong 10 juta kiai caipon kak dinto mun pocur mun palang 10 juta elangnya melayang beda vesena makanya tina nyebis keajunan kiai maksud temat bepunten dia salah paham kiai abtina nyuna barokah pola beda doa secek mantina sareng abtina parengaki na kabini pola teti wasilah teti sabab bini abtina burung tak operasi toran lahir kabebeh sampurna da iya jong
kakek keluar dari tang rumah entar ka pengkir embong nyari omplong Beuh, abdi na nyuna doa mana pi omplong i compok banyak tahu sa banyak venta jong keluar nyari omplong sam'an wa ta'atan abdi na ngereng kasokan akhir madullah kalau di telema kurunga Cina langsung entar ka pengkir embong nyari omplong mangki omplong bekas oli Union nyon sepora nyebut merek beli sponsor eki bekejedeng ekorai sampai bersih ya toraki ka kiai kak dinto kiai omplong nga kiai ma bersih ekorai kuc hotahe lo bangi bun atas omplong suasana bese kerdeng mat engki kiai lo bangi sareng Pak Madul rek nanti bese kerdeng jom bededuan kapien kiai capur sareng Pak Madul keleneng kala omblongan kocok telo kalimat engki ya kocok sareng Pak Madula korong sang ki bemole omblongan entare binina pamasok omblongan ka dalam sarung binina ngkocok i dalam telo kale insyaallah lahir tanpa operasi jaga aja ya bah mak mang jo kok gurun jo mulai entare binina tang doa ka berkata nuruk buntek bana sami'na wa ata'na abdi ngering cebuna Paleman Madullah nyon eti ge tangan tosa kopi tak kira boleh jukan ge assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah akhirnya Paleman Madullah tolos tak tabak kopi Madullah depak ka tengah jalan senyaman omplong nege elang telang sareng Madullah cek biasa namun nyabis ka kiai oleh aing rema oleh omplong tapi karena Madullah gento santrekona sami'na wa ata'na da giaina akhirnya entare binina tengde Pak Kabuskesmas ternyata binina Pak Madullah gento ampun ibu ambulans dalam banyak bidans engki ibu ambulans dalam banyak bidans bagan tulisan ambulans cege mangkana beri cetes sakone nyeteng sareng Pak Madullah patoron tang bini wah pamat pancingan rajina kudu operasi tak usah operasi pokokon patoron tang bini pamat pancingan rajina kudu operasi sesar tak usah operasi sesar kalau ngibo omplong sesar karena evaksa kanggo patoron akhirnya Pak Madullah bini Pak Madullah kan itu patoron dari ambulans pas entare sareng Pak Madullah bareng male bakun sakit le peti gak peti jagellah umah tahu abang kibun kiai kak abang kile oleh napa kak oleh omplong le begitu kayak untal lagi kak laja untal le remun untal cekak ni gurungan operasi 5 juta lo boleh berme debuna kiai sarong area omplong epakun pamasok ke sarungnya kakek engko cok di dalam telo kali bujak gojok kak bini begitu naga jele ayo pasit tongsok mana baca bismillah na pemetem matana omplong ngai kantanga bu bidan ni kasih beringan pada tok kotok jara apa Madullah ya kana iku akhirnya kocok sareng Pak Madullah dalam sarong korong sang 3 menit dari kocokan lahir putrana Pak Madullah tanian puskesmas setina ambulans saksian ki bidan sampai bidan pada ngucap mak bisa omplong apa ini kata Pak Kade amazing omplong ajaib karena lahir tanpa operasi yurus sateja administrasi putrana rajina epekta Paleman kacombokna terus nyabis ke kurunga Cina sambil ngunceng mulang arena assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah mak jemper jong alhamdulillah ge bini abtina ge lahir tanpa operasi mak bisa baru kan omplong cek ben sorong ben menapan tajong ada barokah kalau dari omplong jong kan ajunan siapa yang omplong nge seteti wazila lahir anan kakek beni markena omplong nga pun apa ge munyina pese sebeda edil omplong nga cerna ipun ge satia cuman rosak tengkana manusia tada seesak sotojo orang lebur kapese sampai beji edil rahim mik ngeding beda munyina pese luar kaburu si keluar ka dari saking lebur kafese leka adin to careta ring kesinan daaki bebetek ke manusia pacet lebur kafese dari saking lebur tinggi ya Allah
Jakarta ini kepada baru enggak atoles buka sampai hari kiamat dalam kurung di bebena hari kiamat masih buka setengah hari erekan sempat muka toko bila kiamat dari saking lebur ga vesse salah lebur ga vesse kalero lebur ga vesse seteti salana lebur ga vesse beni marke lebur teh tapi teti sabab lopai ka Gusti Allah se maha suci iya tore sare pesena mun parlo siang malemah tapi ibadena cek sampai natina boh mulai cukang macakang tapi ibadena lang tailang palang lemangkana wabtaghi fima atakallahu darul akhirah apa si Allah Ta'ala paring ngaki ayu kebicara kangkui ngole kepungan odi neng akhirat andi vese ayu ka kebai amal soleh karena bila mate seekebe beni pese tapi seekebe amal soleh maka lebet momentum maulid nabi beten ko ngacek de Ka'bah tibik cuken ajunan satejana ngireng pabenya amal soleh ikhlas karena Allah si maha suci insyaallah odi na bekal sae itunya kantos akhirat budi are amin Allahumma ben malar muka perpanggian malemangken kak dinto teti salah setong tanda apol kompol laveten kula ajunan sateja laku nengi swarga tapi orang masuk swarga tak cukup benda amin amin cek pun kiai orang mun lebur nyumpeng ke masjid maka mun masuk surga numpak masjid tuh katanya saya santri neng ikat di mai masjid tuh kiai takut mingkir geluk pas kegar kiai ada bu enjakna raja kene na sompengan nah mun nyumpeng dapat 1 juta neng ibai mama ni bun berak neku tasbih lomok mangkat ke surga numpak masjid arwah 1 juta mulai 500.000 dari nyandari dalam tak ngide mata ngide iya tanggungan tak 1 juta sekali dah iya mun 50.000 tangkentangan yang biar masjid cap kecap penjolok nah karena tak ada rogok nah mulai 500 kerne enggak ngembong-ngembong ya Allah capek deh cek ring lambek canteng bede jeding canteng bede dapur mangken canteng ngaber galorong-lorong keruah benih canteng ajaib kak kure pengkir embong beda zenekuk mikrofon insyaallah munyina sakak dinto tak langkong Pak Supiris dari barak Pak Supiris dari Temorenggi anyu una kalau dengan ataepon sakater mademeng pembangunan Masjid Al-Falah gua bi Pak Sopir ceduk esak bun bebeh mak bun bebeh pese kerning tak kira ngantang tetikalaan na gempang iyo col pese kerning lopo dari canteng aku lu ke pengkir lorong senekuk mikrofon langsung macocong mator sakalangkong Pak Supir malar muka keng ngebebel sesakalangkong parcuke dari Gusti Allah Maha Mulja pancing itu angki masuk swarga tor tantuk ni itu cuan edel kabadan selamat terbungkol sebentar senekuk canteng ki nyari pese nata sengsal atul petul nyari pese eka sapoloe oleh 5 menit temunal pek ngrebe pengkir lorong berempah 500 ngucak seneguk canteng ka seneguk mika jong lancong du anak teh abang apa 500 cek karo nyumpeng 500 kerning dua nanti kerancap masuk ke swarga maka mun nyumpeng karo 500 kerning arajuk toju ada kontek bun bebeh masjid mangkat orang ngagagar a'adzanallahu min zalik maka ngiring kapieki orakna kapieki panggelianna kapieki bektona kaangkui ibadah dak Gusti pangeranna maka malarmu ke tambena ilmu kak dinto karantap kaleben tambena amal idil musaben bekto ikhlas karena Allah semaha eka puto amin amin ya akramal akramin sateja ajunan tantaridan torvele zapeng sasa agama sepotor anum arusyadakumullah mana bilang jenggeluk dek kaca-kaca tim multimedia tak langkong kat tapi mana bi korang ngiring acara matibik giliran beten kola palai mana tentu cuma sakak dinto pun apa sih bisa beten kola atau raki orang langkong epon anyu ona sapora aki insyaallah lain bakto bisa apangki maka tak langkong tore unceng ngaki punten tak sarang
cek ring cuman mangken tangki cuman keren cuman beken satujuna serba online mele songkok online mele kalampi online mele sarong sampai nyari bini bedongku bemun dengan lain lagi ya kibai bertambah termasuk ngunceng dia ini ke bisa online jadi ajunan tak usah ribet mios ke kepora ni ke lebar kak takut posang masuk ke geraha sampean kudu beni compoan gula takut posang jadi cukup ngubu nomor beten kaula ngereng kosong beluk situng sangat-sangat beluk sangat 56 sangat 6 beluk deki kali yang kak sarang admin beten kaula. Baik, selamat pagi Bapak Ibu ya. Ada yang dapat saya bantu? Manabi ajunan pun merang secara operator ketiga dinto tuliin setanggal are jam bulan tahun cukan acara cek kalep lokasi epon mana bimi salah bendungan artena jadwal si ajunan atau raki ke abdina mi tasarang sarang jadwal abdina lain maka otomatis tertolak sarang sistem karena kak dinto pun Eropa aplikasi Engki ngak Shopee gak disampun. Engki lumayan keren. Tapi mana bita bendungan deal. Ajunan ngatur amtina via online, maka kutu milih setong yang antara dua. What is that? Apa itu? Transfer apa bayar di tempat? Kento mangken panitia milih si bayar di tempat ini. Jadi pertalet ongke tak langkung bakna ben ongkir. Punten keje je masuk ke ate, pemasuk ke amplop kok. Malar muka beten gaula serang ajunan seteja salaki kenging manfaat barokah istiqomah lancang baroto beten beres salamat juga entah hajat akhiripun abdina al faqir ila rahmati rabbihil qadir munzir nadhir jundullah ngatur raki pola tengka kon-konan sejenggel kaulaten angki ukara sekarang sorok mugu panggelian anyu ona sapora setak mangki angken syukron wa dumtum fil khairi wan najahi wal barakah wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi at-tahirin al-mukramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa masyayikhihim wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa talamidina wa aqribaina wa ashabina. Allahumma rizqna as-sihhata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma rizqna kamalal mutaba'ati zahiran wa batinan li sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna syafa'atahu yawmal qiyamah. Allahumma arina ad-dunya kama yaraha salihu ibadik. Allahumma ij'alil iman lana siraja wa la taj'alhu istidraja. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah bi fadli salatina ala nabiyyikal mu'azzam Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. مولانا محمد فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجر إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر وطهرنا من رجس كفر وخبثه وشرك وظلم واقتحام الكبائر.
أتى بكتاب الله يتلوه داعيا إلى الله بالحسنى وخير البشائر. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. فسر السرور إلى الفؤاد وخيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. في جنتي ما شغلني بوصفها إلا لكون الحب فيها خيما. صلوا على نور الذي أرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. في جنتي فيها خيما. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه وسلم. الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني. الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني. حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الألوان حبيبي محمد حبيبي
أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين. الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين. حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد حبيبي محمد حبيبي محمد خير المرسلين. الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور عيني. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. حبيبي محمد 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 خير المرسلين. صلوا على النبي محمد.